mathekeire Tanzania ati ni marehaga ciao guku no matwarire kungi guku turi ihuru tureri wapi wahitia wathie borithi-ini wacogotha ukahurwo igiri cia maguru ukonja ndukoragwo ukonja ukarathwo maguru ukagereria thibitari ukiuma thibitari ugatwarwo igoti-ini ukiuma igoti-ini kamite direct niguo maronire niko prezo araugire by the way ri nakwirire atiriri ukitwara ticagira mwana wa karindi ni amenyagira riu kaundu kau niko karathekia andu online thaa ici kau gakurathwo maguru riu andu mararutwo wheelbarrow-ini iria ya bottom up makaigirirwo riu harekirwo ka video ukarutwo wheelbarrow ya bottom up ugekirwo ka wheelchair ate ndiratigania na wheelbarrow no wheelchair ate ndo advanced now andu aria mari living with disability people living with disability mareyumiria marera prezo tiriri mutigetikira ko undu ucio hanike tondu mbia cito cia people living with disability turega na turingi kagira terere andu mathekerera riu prezo ageciria ati ni kumakia makagia ati ni kutisha. People are not scared. They have gotten content. The fear is gone. The fear is gone. Ni nginya bisa ile nekiro online. Andu marada kinya andu marada mana miti. No maandamano no maroka. Gutia twatura na tutikuroka. Mararoka ile na miti. Makiuga no kinya umagare kidogo. No kinya umagare mara moja. Ana prezo no kinya umagare mara moja. Ona marathwo maguru. Munene witu gwa ni gwaronire wega. Araugire oguo king'ang'a-ini. Arete muno arauga enough is enough. Wewe ndo muthikiriria arauga mukusumbua Uhuru amukusumbua Kibaki mwanagire kugia Kibaki niki mwanagire kugia Uhuru niki mwanagire kugia Kenyatta niki ni muragie inyuĩ ni muragie inyuĩ ni enough is enough ni mukuona mwana mundu akwiriria borithi mwana mundu athie kugia muthigari rithathi ya maguru ndukamurage reke cio nja cingihe tukumenyekera mekuria tugathie kumucagura twe wheelchair-ini ai ndio tugathie ukazawaragia na wakarinde no ndio watu tamwe riu yakwanja we mitiri ugucuhirira wa ugo matara mitungu to kawaida ni ukunina Atika kabla sijakuja hawa vijana hawakuwa kazi. Nataka kusema wakati wa urais wangu ndio vijana wamekosa kazi. Atwereire niki? Msinilete ujinga bwana. Atwereire niki? Ndio ndakwenda kinywa. Atweragira to tutiari. Eragira andu wira to matiari. Oguo ndani atige kuga ate mutiari ka wira. Atwereire wira tondu tutiari. Na ngiongerera mundu nguone nacio. Riu atwerire atiriri. Ingira gitaini ni ngamuhe mawira. Riu thaici arenda tutigane na motwambie kuga ate na hindi ya Uhuru tutiari. Ni acariria andu wira. Ti utwira ate enough is enough. Yamukomba gwikari. Ni kuhariria maguru manyu. Maumira maandamano kamenya riu kuri ona nduka respect to ni ukoto maundu maingi muno makoretwo magithie na mbere tariu he mwana urathi na uko ndumberie nyumba kwao ri respect haria munene wa bururi kwiyumiria ri ambe na aria cunge muhera andu aria mathokeirie mabiacara mao andu aria matete mioyo yao ambe nginya ahoeke muhera ndu wa maundu ta macio acoke auge atiriri haha andu akwa ri ni murahitia maundu matiguthie na mbere atia uguo augire atiriri oko wewe mundurume kama wewe ni mwanaume umere uge ni acio tariu uguo mundu wa muthuri wa mung'ethaniro wigwitwo Rithathi ni arauga makauga atiriri ni thirikari banga ni thirikari iroragana ni thirikari ireka extrajudicial killings ni arauga makauga uguo riu iraugire ko we mwanaume ukira uge no ucio ni mundu wa thirikari ureka mitugo na kereka twarauga na kereka nigatheka kwa kari uhera riga security the fear is gone igana yambere yawe kwanja ndugeciria ati twi ha gukuruta gitiri kiu giaku tutira kuruta ati no ugo na itharu rekia tutira ati guguthaitha ningi ati kwira karithi we uguo rerakarithia ri andu amarakarite gukira marakarire tene barakara umuthi rucini ithu arakarire tene na tutira gukwenyeria munene ukora ni urakura aramwari tutira ningi ati gukwenyeria ati ningi ati tukigure guoya Shesheni hakuhe nawe.